Već danima ne prestaje drama oko jedne od najpoznatijih reality ličnosti sa Balkana. Stanija Dobrojević, žena koju su milioni gledalaca godinama pratili kroz razne formate, ponovo je u centru medijske pažnje. I to zbog njene veze sa Asminom Durdžićem, bivšim partnerom učesnice Elite, Aneli Ahmić. U posljednjih nekoliko dana krenule su glasine da je između Stanije i Asmina došlo do ozbiljnih problema. Pričalo se o raskidu, o svađama, pa čak i o konačnom kraju njihove veze. Međutim, nova fotografija koja je procurila u javnost baca potpuno drugačije svetlo na celu situaciju. Asmin Durdžić postao je poznat široj javnosti onog trenutka kada je Aneli Ahmić, njegova bivša partnerka, kročila u reality Elita. Tamo je otvoreno govorila o tome kako ju je muž prevario. I to ni sa kim drugim nego sa Stanijom Dobrojević. Ta priča izazvala je ogromnu pažnju. Iako su mnogi bili skeptični, Aneli je bila uverena u ono što govori. Tada je počela prava lavina medijskih naslova. Asmin se nije povlačio. Naprotiv. Ne samo da je potvrdio vezu sa Stanijom, već je i javno stao u njenu odbranu. U svakoj izjavi branio je Staniju, govorio kako je voli i da je ona jedina žena za njega. Iako su delovali kao skladan par, nedavno su i Stanija i Asmin priznali da u njihovoj vezi nije sve idealno. Oboje su govorili o trzavicama. O nerazumevanju, napetosti i neizvesnosti. Fanovi su odmah počeli da spekulišu da li je došao kraj. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari da Stanija više ne objavljuje zajedničke slike, da je hladnija nego ranije. Asmin se također povukao. Nije se oglašavao kao ranije. Sve je ukazivalo na to da je njihova bajka možda pri kraju. Ali upravo kada su svi mislili da je gotovo, Stanija je objavila nešto što je izazvalo ogroman šok. Na svom storiju podelila je screenshot zaključanog telefona. Na prvi pogled ništa posebno. Ali kada se bolje pogleda, vidi se da je u tom trenutku imala čak 81 propušten poziv. I svi ti pozivi su od jedne osobe. Asmina Durdžića. Ali ono što je još zanimljivije jeste da Asmin u njenom telefonu nije upisan kao Asmin, već kao muž. Upravo ta reč muž otkriva mnogo. Pokazuje da ona njega i dalje vidi kao svog partnera. I to ne bilo kog, već kao životnog saputnika. Ova objava izazvala je buru reakcija. Jedni su rekli da je Stanija želela da pokaže da joj je stalo. Drugi su tvrdili da je to njena igra za pažnju. Treći su pak tvrdili da je sve to režirano. Međutim, broj poziva i naziv u imeniku govore nešto dublje. Da između njih i dalje postoji jaka emocija. Možda su u krizi. Možda se svađaju. Možda su čak i fizički razdvojeni. Ali očigledno je da ne mogu jedno bez drugog. Asmin je zvao 81 put. To ne radi neko ko ne osjeća ništa. A to ne objavljuje neko kome nije stalo. Njihova veza od početka je bila burna. Počela je u tajnosti, izazvala brojne reakcije, razaranja, suze i podele. Ali sve to je, izgleda, dodatno učvrstilo njihovu povezanost. Stanija je poznata po tome da bira srcem, ali i da zna kako da ostane u centru pažnje. Asmin, s druge strane, pokazao je da je spreman da javno brani svoju ljubav. Iako mnogi ne odobravaju njihovu vezu, činjenica je da su oboje odrasli ljudi koji biraju jedno drugo, uprkos osudama. Da li će njihova veza opstati, to samo oni znaju. Možda će se pomiriti, možda će se razići. Ali jedno je sigurno. Ta veza neće proći tiho. Biće burna, javna i medijski praćena do posljednjeg trenutka. A dok čekamo njihov sljedeći korak, ostaje nam da nagađamo šta će se dogoditi. I da pratimo svaki trag koji ostave. Jer kad je reč o Staniji, ništa nije slučajno. A svaki screenshot, svaka objava, svaki poziv, sve ima značenje.